ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилооти навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шоҳзода. салом. тавре хабар дода будем рӯзҳои 7 то 9 ноябри соли равон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ташриф оварданд. дар доираи ин сафар бо иштироки пешвои миллат дар ноҳияҳои Ёвон, Кушониён, Ҷалолиддини Балхӣ ва шаҳри Бохтар даҳҳо иншооти наву муосири истеҳсоли хизматрасонӣ ва фарҳангию маданӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар рӯзи сеюми сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ташриф оварда нахуст бинои 5 ошёнаи истиқоматӣ барои хизматчиёни давлатиро мавриди истифода қарор доданд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. 9 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ташриф оварда нахуст бинои 5 ошёнаи истиқоматӣ барои хизматчиёни давлатиро мавриди истифода қарор доданд. бинои истиқоматӣ дорои 25 хона аз ҷумла 20 то 2 ва 5 то 1 ҳуҷрагӣ мебошад. мутобиқи лоиҳа дар ҳар як ошёна ҷои муайяни либосхушкунӣ мавҷуд аст. ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд ки бинои зебову замонавӣ дар масоҳати 301 замин қомат афрохта дар хонаҳои фароху барҳавои он барои зисти хизматчиёни давлатӣ ва оилаашон шароити хуб фароҳам оварда шудааст. хонаҳои истиқоматӣ ба хизматчиёни давлатӣ ва кормандони идораву ташкилоти давлатӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дода шуд. бинои хуштар дар маркази ноҳия ҷойгир буда дар муҳлати муайян бо сифати баланд сохта шуд. хонаҳои истиқоматӣ бо ҷиҳози рӯзгор пурра таъмин гардиданд. лозим ба таъкид аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи махсуси сарвари давлат нисбат ба хизматчиёни давлатӣ дар аксар шаҳру ноҳияҳои кишвар чунин биноҳои истиқоматии хизматӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ки дар натиҷа чандин оилаҳо соҳиби хонаҳои нави истиқоматӣ гардиданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити зисту зиндагонӣ дар ҳуҷраҳои истиқоматии навбунёд ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба роҳбарони вазорату идора ва муассисаҳое ки кормандонашон соҳиби хонаҳои нави истиқоматӣ гардиданд барои фаъолияти содиқона ба нафъи давлату миллат ва саҳм гузоштан дар рушду пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ин бинои хуштарҳу зебои истиқоматӣ тӯҳфаи арзишманди ҳукумати кишвар дар доираи таҷлили 30-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматчиёни давлатии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ номида шуд. пешвои миллат ба роҳбарияти вилоят ва масъулини сохторҳои марбутаи сохтмонӣ дастур доданд ки дар маркази ҳамаи шаҳру ноҳияҳо биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ бисозанд то ки тақсими зиёди замин барои манзилҳои зист кам шавад. имрӯз ҳамчунин бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бинои нави нозироти андоз ба фаъолият оғоз намуд. бинои нав дорои 14 ҳуҷраи корӣ, 3 ҳуҷраи техникӣ ва 1 толори маҷлисӣ бо 65 ҷойи нишаст мебошад. 9 ноябр бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави нозироти андоз дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ба фаъолият оғоз намуд. иншоот ки аз 2 ошёна ва таххона иборат аст барои фароҳам овардани шароити арзанда ба кормандони нозироти андоз дар масоҳати умумии 1230 метри мураббаъ сохта шудааст. бинои нав дорои 14 ҳуҷраи корӣ, 3 ҳуҷраи техникӣ ва 1 толори маҷлисӣ бо 65 ҷойи нишаст мебошад. дар бино терминали хизматрасонӣ, шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ, бахши ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, гурӯҳи ташкил ва назорати иҷрои ӯҳдадориҳои андозии соҳибкорони инфиродӣ ҷой дода шудааст. ҳамчунин дар ин ҷо барои татбиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ нуқтаи махсус ташкил шудааст. барои мо боиси ифтихор аст ки бинои нави нозироти андоз дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ ёфт. дар ин бино барои мо кормандони нозироти андоз тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё шудааст.
акнун моро зарур меояд ки бо истифода аз чунин шароит фаъолияти боз ҳам беҳтару хубтар намудан бар иҷрои таъмини қисми даромади бюджет сами азамат бурем. ошёнаи дуюм дорои ҳуҷраҳои гурӯҳи ташкил ва назорати иҷрои ӯҳдадориҳои андозии шахсони ҳуқуқӣ, бахши ситонидани қарзи андозҳо ва се ҳуҷраи дигари корӣ мебошад. бинои нозирати андози ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии ҳукумати кишвар аз тарафи Кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати муайян сохта шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумот дода шуд, ки дар бинои нави нозирати андози ноҳия барои фаъолияти 25 нафар корманд шароити зарурии корӣ фароҳам оварда шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити корӣ дар бинои тозабунёд таваҷҷӯҳи масъулини соҳаро ба боз ҳам баланд бардоштани хизматрасонӣ ба андозсупорандагони ноҳия, ки шумораашон 57 000 аст, ҷалб намуда таъкид намуданд, ки бо мардум ҳамкорӣ ва муомилаи хуб дошта бошанд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғи фарҳанги фароғатии Абдураҳмони Ҷомӣ аз рӯи муҷассамаи шоир ва мутафаккири тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ парда бардоштанд. тафсилот дар гузориши навбатии ҳамкорони мо. 9 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз боғи фарҳангӣ фароғати Абдураҳмони Ҷомӣ, ки таъмиру навсозӣ гардидааст, боздид ба амал оварда ба фаъолияти он оғоз бахшиданд. иқдоми навсозии ин боғи фарҳанги фароғатӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи даст гирифта шуда, натиҷаи татбиқи сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат мебошад. дар маркази боғи мазкур муҷассамаи шоир ва мутафаккири тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ гузошта шудааст. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯи муҷассама пардабардорӣ намуданд. درود مولانای زمان، ما شما را در طول مسافرتتان مشتاق شدیم. پسمان لطف و مهربانی شما از گرمی معنی آفتاب چند بی‌نصیب بودیم. باری نوایی، من هم هنگام مسافرت و جمال زیبا و شیرین گفتاری شما مشتاق تر می شدم. این روزی مبارک را به صبرانه انتظار بودم. شما مرا با رنج گنج سخن آموختید. بزرگی و فراق و دوریتان را با پاره نظم افاده کردیم که امروز به شما پیر خیرتمندان هرات خواهیم رساند. بفرمایید. نموده جام معنی را لبالب از می عرفان، کشاده عقده های رازهای سینه انسان، سحر خورشید معنی تا فلک سیر کند آغاز، دعا از حضرت جامی بگیرد با روح خندان. بود جام معانی گردگردان اندر این محفل، زیگامی خاکساریت ای استادی دریادیل. به مرزی آرزوها دانه های کشته‌ات سبزید، بود نخلی مرادت سرخمیده از بر و حاصل. زی استاد جامی از فروغی هفت اورنگت، شعای معرفت تا حشر میبارد به هر یک دل. هری رودی سخن هستی که از آبی مصفایت، بهارستان برد پیکی خیرتمندی به هر منزل. دلش آینه اسکندر و جام سخن در دست، سخن را از زمین برداشت با چرخی برین پیوست. ثنایی حضرت جامی به لب آورده بالیدم، شدم از منبد
معرفت و اندیشه ها سرمست شود جاوید نامی حضرت جامی به هر دوران که شعرش می دهد تعلیم نیکویی به هر انسان. هزاران سال اندر گرد نامش چرخ خواهند زد، هر آن که می کند احساس در دل گرمی جانان. زمانی می رسد که واریسان حضرت جامی به نامش فخر خواهند کرد، نامش زنده می دارند. در این خاک بلند قدسی با مهر و محبت ها زی تخم حکمت جامی گلی اندیشه می کارند. جلوی 7 اورنگی منی ای خامه بر دستان، که امروز کاسه معنی بود در دستتان گردان. به لطف و مهربانی شبهه را از دل برون آرید، به نوری معرفت وامی شود ره در دل انسان. فروغ صبح دانایی بود هر صبح این کشور، زیومنی مهربانی های پیشوای بلند اختر. خیرتکش است این مردم مثالی رهنمای خود، نهالی آرزویم هست در این باغ بارآور. فروغ صبح دانایی بود هر صبح این کشور، زیومی مهربانی های پیشوای بلند اختر. پیکره این علم و عرفی برجسته مشرق زمین که از مسائل خوش‌صفت و با عنصرهای معماری ملی ساخته شده است، در درآمدگاه باغ فرهنگی فراغت ناحیه عبدالرحمن جامی قامت افروخته است. اطلاع داده شد که مجسمه در دایره نقشه‌چرابینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده. بلندیش یکجا با ته‌پایه آن 8 متر را تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است که در دایره سیاست فرهنگ پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در تاجیکستان به چهره‌های علم و ادب ملت تاجیک ارج گذاشته می‌شود. از جمله با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به قدرشناسی نابغگان ادب و تاریخ نیاگانمان سال 2014 سال بزرگداشت مولانا عبدالرحمن جامی اعلان شده. برگزاری جشن 600 سالگی مولانا عبدالرحمن جامی با قرار دخلداری سازمان یونسکو اعلان شده بود. در دایره این اقدام سال 2014 در تاجیکستان و بیرون از آن بخشیده به حیات و فعالیت مولانا جامی چهره‌بینی‌های گوناگون علمی فرهنگی دایر گردیدند. همزمان در دایره تطبیق لایحه رشد اقتصادیات دهات از جانب پودرچی جمعیت دارای مسئولیت محدود صدرالدین اس در حوزه باغ فرهنگی فراغتی ناحیه تعمیر و نوسازی شده است. صاحبکاران محلی نیز در نوسازی این باغ سهمگذار می باشند. از جانب شخصانی سخاوتپیشه ناحیه در داخل آن چایخانه بنیاد گردیده، فواره ها و ارغنچک ها برای بازی و خوشحالی کودکان و نورسان نصب گردیده است. چایخانه که ما مورد استفاده قرار دادیم باز هم میتواند برای جلب سیاحان و معرفی هنرهای مردمی دیار عزیزمان باز هم مساعدت نماید و در آینده اقدام گرفتیم که باز هم برای آبادانی کشور عزیزمان سهم به اندازه خود را گذاریم. در گرد و اطراف مجسمه گل‌های موسمی و درختان آرایشی شنانیده شده. در مساحت 1800 متر مربع راهروها سفالک‌پوش و زمین‌های حدود باغ فرهنگی سبزکاری شده است. باغ همچنین به طور معاصر چراغان کرده شده است. اینچنین در دایره کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه عبدالرحمن جامی و با مقصد رشد هنرهای مردمی در درآمدگاه باغ 3 نقطه فروش برای محصولات هنرمندی، کتاب و گل‌های زنده موجود است. بعد از پرده‌برداری از روی مجسمه مولانا عبدالرحمن جامی و آشنایی با نتیجه‌های تعمیر و نوسازی باغ فرهنگی فراغتی ناحیه، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تلاش‌های ساکنان ناحیه را بهر انجام کارهای آبادانی شایسته تحسین خوانده، آنها را به سهمگذاری بیشتر در این سمت هدایت نمودند. به تاکید سرور دولت، رشد و شکوفایی وطن از آبادی محل زیست هر یک ما آغاز می‌یابد. در ناحیه عبدالرحمن جامی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با لایحه انگروی انشاءات ورزشگاه مرکزی ناحیه که برای 10,000 نفر پیش بینی گردیده است شناس شدند. ورزشگاه مرکزی در این ناحیه از طرف مؤسسه دولتی دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد خواهد شد.
9 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با لایحه انگاروی انشاءات ورزشگاه مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی که با 10,000 جای نشست پیش بینی شده است شناس شدند. ضمن معرفی لایحه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که انشاءات ورزشی در مساحت نزدیک 21,000 متر مربع ساخته شده به طلبات زمانی معاصر جوابگو خواهد بود. ورزشگاه مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از طرف مؤسسه دولتی دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد خواهد شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان مسئولین را به انجام با صفت کارهای ساختمانی هدایت نموده تاکید داشتند که بهتر شدن شرایط بر رشد ساحه ورزش و افزودن دستاوردهای ورزشکاران کشور مساعدت خواهد کرد. از این رو انجام با صفت کارها در انشاءات جشنی به منفعت کار خواهد بود. لایحه دیگری که در اینجا معرفی شد لایحه تکمیل سیستم آب تامین کنی در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان می باشد. لایحه مذکور با کمک گرانتی ژاپن تطبیق شده برای بهبود وضع بهداشت ناحیه عبدالرحمن جامی توسط دسترسی بیشتر از 50,000 نفر به آب عملی می شود. برای تطبیق این لایحه حکومت ژاپن توسط جایکا تقریباً 14 میلیون دلار آمریکایی کمک به بازگشت جدا نموده است. لایحه در همکاری زیچ با کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه کرده شده است. در دایره لایحه شهرک جامی و 7 دهه ناحیه عبدالرحمن جامی با آب تامین کرده می شوند. یک از انشاءات مهم دیگری که در دایره سفر کاری پیشوای ملت در ناحیه عبدالرحمن جامی مورد بهره برداری قرار گرفت بینای خوشتر و زمانوی قصر فرهنگ بود. بینای قصر فرهنگ با خرج 18.5 میلیون سومانی بنیاد یافته از تالار با شکوه با 500 جای نشست و دیگر اینفراساختار ضروری عبارت می باشد. در ادامه سفر کاری در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای قصر فرهنگ را مورد استفاده قرار دادند. فرهنگی اصل سروری دانا بر خلق و به میهن شده ای رهبر و پیشوا خوش آمدی با نیت نیکو و محبت بر ناحیه جامی سرسبز و دلارا مردم همه بر کاری شما ارج گذار است هر حرفی شما مایه‌ای پیشرفت و برار است مردم همه بر کاری شما ارج گذار است هر حرفی شما مایه‌ای پیشرفت و برار است. پیشرفت و برار است مردم همه بر کاری شما ارج گذار است هر حرفی شما مایه‌ای پیشرفت و برار است. بر جای نمودی سنت و عنعنه‌ها را بر اهل بشر کردی شناس ملتی ما را
در مهنی ما علم و معرف و تمدن از همتتان یافت سینه مسندی والا. مردم همه بر کاری شما ارج گذار است، هر حرفی شما مایه‌ی پیشرفت و برار است، هر حرفی شما مایه‌ی پیشرفت و برار است، هر حرفی شما مایه‌ی پیشرفت و برار است. خوش آمده پیشوای معظم ملت. انشاءات نوی ساحه فرهنگ از دو آشیانه عبارت است. اون در مرکز ناحیه عبدالرحمن جامی با اصول معاصر معماری قامت افروخته به حسن ناحیه زیبایی خاصه ضم میکند. بینای قصر فرهنگ از جمله انشاءات‌های جشنی در ناحیه عبدالرحمن جامی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. آن با خرج 18.5 میلیون سومانی بنیاد یافته است. در هر یک شهر و ناحیه‌ها قصرهای فرهنگی و خانه‌های مدنیت میکشودن. ما هم نیز آرزو میکردیم که کی در ما همین کار بشه و مادام همین نصیب میگرداند. خوشبختانه امروز به ما فرهنگچون یک قصر با حشمت، قصر بسیار زیبا با تمام اسباب و انجام‌های موسیقی، تجهیزات زمانوی مهیا گرداندگان. ما فرهنگچون ناحیه عبدالرحمن جامی با اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتداری خود را میرسانیم. ضمن شناسایی با بینای قصر فرهنگ به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که انشاءات در مساحت 1318 متر مربع بنیاد شده است و آن از تالار باشکوه با 500 جای نشست، حجره‌های کاری، حجره‌ها برای هنرمندان، لباسخانه، جای چیپته فروشی، انبار دکوراسی‌ها و غیره عبارت می باشد. افتتاح قصر فرهنگ باعث خوشحالی اهل صنعت و هنر ناحیه عبدالرحمن جامی گردید، زیرا اکنون آنها در شرایط زمانوی کار و فعالیت را ادامه داده می توانند در رشد بخش‌های علیحده فرهنگ جمهوری سهمگذار باشند. شخصا از نام خودم، از نام کل هنرمندان ناحیه عبدالرحمن جامی با پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان منتداری خود را اظهار کردنیم که همه خیل قصر با حشمت را برای ما هدیه نمودند. بعدا می‌دیم که جوانان را به هنرمندی، به آوازخوانی و به کار و فعالیت جلب نماییم. ما باور داریم که در چنین شرایط تیاری‌های خوب دیده در آزمون‌های جمهوری و بین‌المللی فعالانه اشتراک نموده جای‌های نمایان اشغال نماییم. سرور دولت محترم امام علی رحمان بعد از شناسایی با شرایط فراهم شده در انشاءات نوبنیاد اهل فرهنگ و صنعت ناحیه را به فعالیت خوب و پرثمر هدایت کردند. به تاکید پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، حفظ ارزش‌های فرهنگی و صنعت و هنر ملی در زمان برخورد تمدن‌ها خیلی مهم است، زیرا هستی ملت و دولت به رشد فرهنگ وابستگی کلان دارد. در اطراف قصر فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جامی برای سبزکاری درختان سایه افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده شده است. با اطلاع مسئولین در ناحیه به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد و تعمیر 203 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از این شماره تا امروز 118 تای آن مورد بهره برداری قرار گرفته. کار در انشاءات باقی مانده ادامه دارد. پس از افتتاح انشاءات گوناگون در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه عبدالرحمن جامی با رهبران و فعالان ولایت ختلان ملاقات نمودند. در ملاقات دستاورد و کامیابی‌های ساکنان ولایت در دوام سال جاری نتیجه گیری و نقشه‌های آینده آبادانی و سازندگی در حدود ولایت مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. 9 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه عبدالرحمن جامی با رهبران و فعالان ولایت ختلان ملاقات نمودند. سرور دولت محترم امام علی رحمان سفر کاری در شهر و ناحیه‌های یاوان، لوکند، باختر، جلالالدین بلخی،
کشانیان و عبدالرحمن جامی را نتیجه گیری نموده برای تطبیق هدفهای استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان و اجرای دستور سپارش‌ها برای استقبال ارزنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد رهبریت ولایت ختلون و شهر و ناحیه‌های آن وظیفه‌های نو گذاشتند. تأکید گردید که با مقصد استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت ختلون بنیاد از نوسازی 6260 انشاءات استحصالی و اجتماعی به نقشه گرفته شده است که از این شماره علاکه بیش از 3500 انشاءات ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. از جمله در ناحیه عبدالرحمن جامی ساختمان و برقرارسازی 118 انشاءات جشنی به انجام رسیده است که 58% نقشه را تشکیل می‌دهد. برابریت ولایت و شهر و ناحیه‌های آن سپارش داده شد که کار را بهر سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی و عملی سازی هدف‌های استراتژیکی رشد از جمله صنعتی‌کنی با سرعت و تامین اهالی با شغل پرمحصول باز هم وسعت بخشند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بهر اجرای برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت ختلون و شهر و ناحیه‌های آن برای سال‌های 2021-2025 رهبریت ولایت و شهر و ناحیه‌های آن را وظیفه‌دار نمودند که کمبودی و نارسایی‌های موجوده را برطرف کرده یکجا با وزارت و اداره‌های دخلدار اینچنین در همکاری با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی اجرای پرره و سریع آنها را تامین نمایند. طور تاکید گردید در ولایت ختلون در دوران صاحب استقلالی 83 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 12 میلیارد سومانی عملی گردیده. حالا کارها در دوره باز 46 لایحه با ارزش عمومی 12.8 میلیارد سومانی ادامه دارند. لایحه‌های ذکر شده به حل مسائل رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت از جمله در ساحه‌های معارف و تندرستی، صنعت و انرژتیک، کشاورزی، خواجگی منزلی و کمونالی، نقلیات، سیاحی و پیشگیری حادثه‌های فوق‌العاده روانه کرده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در 9 ماه سال جاری برای عملی نمودن هدف و نقشه‌های سازنده به ولایت از حساب همه منبع‌های بودجه دولتی بیش از 3.4 میلیارد سومانی صرف کرده شده است. رهبران مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون و شهر و ناحیه‌های آن از سرور دولت سپارش گرفتند که فعالیت خود را در سمت جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی وسعت بخشند. گفته شد که در 9 ماه سال 2024 در ولایت ختلون اجرای نقشه جمع‌آوری انداز و پرداخت‌ها 102.4% تامین شده است. تا حال بقیه قرض انداز در ولایت زیاد بوده. به حالت 1 اکتبر سال جاری 171 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. بنابراین به رهبران ولایت ختلون و شهر و ناحیه‌های آن سپارش داده شد که یکجا با وزارت مالیه و کمیته انداز برای سری وقت و پرره جمع‌آوری نمودن اندازها، کم کردن بقیه پولی‌ها و راه ندادن به افزایش آنها تدبیرهای قطعی اندیشند. ضمن تحلیل وضع ساحه صنعت سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که امکانیت و اقتدارهای ولایت برای ترقی دادن آن مخصوصاً صنعت کارکرد نهایت زیادند. برای پرره و ثمرناک استفاده نمودن امکانیت‌های موجوده پرزیدنت کشور تشبثکاری و نوآوری رهبران و مسئولان ولایت، شهر و ناحیه‌های آن، وزارت و اداره‌های ساحوی و همکاری سودمند آنها را با بخش خصوصی ضرور شمردند. پیشوای ملت در رابطه با رشد ساحه انرژتیک توجه مسئولین ساحه را به مسائل آمادگی همه‌جانبه خط‌های انتقال برق و ایستگاه‌های برقی برای فعالیت در دوره تیرماه زمستان جلب نمودند. وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب، شرکت‌های ساحه و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های آن وظیفه‌دار شدند که کمبودی و نارسایی‌های در ساحه جای داشته را سری وقت برطرف سازند. تأکید گردید که در ماه‌های ینور سپتامبر سال 2024 کشاورزان ولایت به مبلغ بیش از 28 میلیارد سومانی محصولات استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 11.5% زیاد میباشد. رهبران شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون وظیفه‌دار شدند که برای سری وقت و بی تلف جمع‌آوری نمودن حاصل پخته چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده با نظرداشت امکانیت‌های موجوده به خاطر حفظ امنیت عضوخواری در همه فصل‌های سال با محصولات عضوخواری، تامین نمودن بازار استعمالی و زیاد کردن صادرات محصولات بیش از هر وقت کوشش نمایند. ذکر کرده شد که ولایت ختلون دارای اقتدار بزرگ صادرات میوه و سبزیجات به خصوص میوه و سبزیجات بروقتی میباشد. برابریت ولایت و شهر و ناحیه‌های آن سپارش داده شد که دایر به استفاده ثمرناک زمین‌های کارم، تامین نمودن افزایش استحصال محصولات کشاورزی، بالا برداشتن حاصلناکی، اینچنین بنیاد اینفراساختار نگهداری، کارکرد
бастубанд ва содироти маҳсулот мунтазам чораҷӯӣ намоянд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба дастгирии давлатии соҳаҳои иҷтимоии вилоят андешаронӣ намуда баробарати вилоят, шаҳру ноҳияҳои он ва вазоратҳои дахлдор дастур доданд ки барои ислоҳи саривақтии камбудиҳои мавҷуда дар бахшҳои маорифу тандурустӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. пешвои миллат ҳамчунин падару модарон, устодону омӯзгорон, аҳли зиё ва фаъолонро вазифадор намуданд ки ба тарбияи наврасону ҷавонон, яъне насли ояндасоз диққати ҷиддӣ диҳанд ва ба онҳо барои омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар шароити беҳтарин муҳайё созанд. дар фароварди сухан президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори умед намуданд ки мардуми ватандӯст бо нангу номус ва матиниродаи вилояти Хатлон бо заҳмати содиқонаву софдилонаи худ ватани маҳбубамонро боз ҳам ободу пешрафта мегардонанд. баъди суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилоят дар 9 моҳи соли 2024 раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ва роҳбарони як қатор шаҳру ноҳияҳои вилоят ба сарвари давлат ҳисобот доданд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чанд иншооти муҳими дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. иншооти бунёдшуда ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии сокинон замина мегузорад. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ бинои нави раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур бо иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷиҳати боз ҳам беҳтар кардани шароити кору хизматрасонӣ ба аҳолӣ бо сифати баланд бунёд гардида барои кормандон тӯҳфаи арзанда ба ҳисоб меравад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи апрели соли 2023 оғоз гардида дар рафти сохтмон бештар аз 40 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардида буданд. иншоот дар муҳлати пешбинишуда бо сатҳу сифати баланд бо истифода аз унсурҳои меъмории миллӣ сохта шудааст. мо солҳои қаблӣ дар бинои кӯҳна кор ва фаъолият менамудем ки шароити хуби корӣ надошт. ифтитоҳи бинои нав барои мо кормандони раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ тӯҳфаи арзандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки барои чунин таваҷҷӯҳ ва ғамхории доимӣ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдории хешро баён менамоем. ногуфта намонад ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ 14423 нафар нафақахӯр ба қайд гирифта шудааст ки доимо зери ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. кӯшиш менамоем ки дар сатҳи баланд ба мардум хизмат расонем. бинои хуштару замонавии раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ дар масоҳати беш аз 508 метри мураббаъ бо сифати баланд ва муҷаҳҳаз бо лавозимоти зарурии корӣ бунёд ёфта аз 18 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, бойгонӣ барои нигоҳдории ҳуҷҷатҳо ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. бино аз 3 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум утоқи барҳавои китобхонӣ барои коргарону мутахассисон ва утоқҳои дигар чун равзанаи ягона ҷиҳати қабул ва сари вақт анҷом додани хизматрасониҳо ба аҳолӣ ташкил гардидааст ки ҳамаи онҳо бо мизу курсӣ, компютер ва дигар таҷҳизоти зарурии корӣ таъмин мебошанд. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем ки ҳамеша мо ҷавондухтарони кишварро дастгирӣ менамоянд. хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз соҳиби як бинои зебову замонавӣ ки бо тамоми шароитҳо муҷаҳҳаз мебошад барои мо кормандони раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ бунёд намуданд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваъда медиҳем ки ба мардум дар сатҳи баланд хизмат расонем.
таҳхонаи бинои навбунёд барои бойгонӣ пешбинӣ гардида дар он ҳуҷҷату санадҳои нафақагирон нигоҳ дошта мешавад. намои берунаи бинои мазкур низ бо санъати баланди меъморӣ бунёд ёфта, саҳн ва гирду атрофи бино бо гулу бутаҳои рангоранг оро ёфтааст. солҳои қаблӣ набудани шароити корӣ яке аз мушкилоти асосии кормандони бинои раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ буд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои мазкур имконият пайдо мегардад ки кормандон бо истифода аз шароити мусоиди корӣ ба сокинон сари вақт хизматрасонӣ намоянд. ифтитоҳи бинои навро кормандони агентӣ тӯҳфаи арзандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маънидод намуданд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар кӯчаи Сомонёни ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ маркази савдо ва тарабхона мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи шоисаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби оилаи Ҳисориевҳо бунёд гардид. бино бо тарҳи замонавӣ аз ду ошиёна иборат мебошад. дар ошиёнаи якум мағозаи хӯрокворӣ ҷойгир карда шуда, дар ошиёнаи дуюм тарабхонаи замонавӣ бо тарҳи зебо барои 120 ҷойи нишаст бунёд гардидааст. мо соҳибкорон аз иқдомҳои созандагии бунёдкориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳ илҳоми тоза гирифта баҳри ободонии ватани худ саҳми худро гузошта истодаем. мо дар ошиёнаи дуюм тарабхонаи зебову барҳаво барои 120 нафар ҷой барои хурсандию тӯйҳо ва дар ошиёнаи якум мағозаи хӯрокворӣ ҳаррӯза талаботи мардум сохтем ва ба истифода додем. кӯшиш менамоем ки дар оянда барои ободонии ватани хеш боз ҳам зиёдтар саҳми худро гузорем. корҳои сохтмонӣ дар маркази савдо ва тарабхона соли 2022 оғоз гардида масоҳати умумии иншоот 504 метри мураббаъро ташкил медиҳад. баъди ба истифода додани иншоот зиёда аз 20 нафар сокини маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. сипосгузории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки мо ҷавононро ҳамеша дастгирӣ менамоянд ва соҳиби ҷои кори доимӣ мегардем. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат ваъда медиҳем ки зарраи ҳам бошад дар пешрафти ватани азизи худ саҳми худро гузорем. сокинону соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар ҳудуди ноҳия иншооти гуногуни ҳаётан муҳим ба истифода додаанд ки дар натиҷа сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ беҳтар ва ҳусни ноҳия зеботар гардидааст. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки ноҳияи мо рӯз то рӯз зеботар оботар гардидааст ки дар ноҳия чунин тарабхонаву мағозаҳои замонавӣ бунёд гардидааст. мо шукрона аз он мекунем ки дар ватани тинҷу осуда зиндагонӣ мекунем. кӯшиш менамоем ки фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия намоем. ҳамзамон дар кӯчаи Сомонёни ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ маркази савдо ва хизматрасонии Абубакр мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Насрулло Сулаймонов бунёд шуда аз 3 ошиёна ва таххона иборат мебошад. дар маркази савдои Абубакр барои 70 нафар ҷойи кории нав ташкил карда шуд ки онҳо метавонанд дар ин ҷо фаъолияти соҳибкории худро пеш баранд. дар ошиёнаи якуми бино нуқтаҳои савдо, мағозаи фурӯши либосу появзол, дорухона, нуқтаи фурӯши хӯроки умумӣ ва дигар иншооти ёрирасон ҷойгир аст. тибқи нақша дар таххонаи маркази хизматрасонӣ оянда тарабхона ва фурӯши масъулияи сохтмонӣ низ ба роҳ монда мешавад. мо ҳамчун дигар соҳибкорони ҷумҳурӣ саҳми хурди худро дар обод кардани ноҳия гузоштем. маркази савдо ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ дар хизмати мардум аст. ҳамаи ин сабаби пешравии ободии кишвар тинҷиву оромии давлат мебошад ки ин тинҷию оромӣ ва мардуми шарифи Тоҷикистон ба шарофати ҷаноби олӣ ба мо насиби рӯзӣ гардондагӣ аст. иқдомҳои неки ҷаноби олиро пайравӣ карда мо кӯшиш мекунем ҳамроҳи фарзандон ки дар ободонии кишвар саҳми худро гузорем.
корҳои сохтмонӣ дар маркази савдо ва хизматрасонӣ дар кӯчаи сомонёни ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ соли 2015 оғоз шуда, дар рафти корҳои сохтмонии он даҳон нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори муваққатӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. мавриди зикр аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи рушди соҳибкории хурд ва дастгирии бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. ҳукумати мамлакат ҳамеша ташаббусҳои бунёдкоронаи соҳибкорони маҳаллиро дастгирӣ карда, барои пешбурди фаъолияти онҳо тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ менамоянд. соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, дар корҳои ободонӣ ва сохтмони иншооти таъиноти гуногун саҳм мегузоранд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳамзамон дар деҳоти якатоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи коргарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Бобои Асомиддин мавриди истифода қарор дода шуд. корхонаи коргарди пахта дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ аз зумраи иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб ёфта, он дар дораи ҳадафи муҳими стратегӣ саноаткунонии босуръати мамлакат бунёд шудааст. корхона дар як мавсим иқтидор дорад ки 10 000 тонна ашёи хумро бо ҷалби 34 коргару мутахассиси маҳаллӣ коркар намояд. дар ҳоле ки майдони кишти пахта дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ зиёд аст, бо зиёд шудани чунин корхонаҳои нави саноатии муҷаҳҳаз бо технологияи замонавӣ имконият медиҳад ки мушкилоти пахтакорон ҳалли худро пайдо кунад. феълан корхона 2524 тонна ашёи хумро коркард намуда, 1952 тонна маҳсулоти тайёр, 1032 тонна пунбадона ва 424 тонна нахи пахтаи ҷавобгӯи талаботи бозор истеҳсол намудааст. пеш аз бунёд гаштани амин корхона як ҷои харобазор буд ки бовари инсон намебуд ки дар ҳамин ҷа корхона бунёд мешавад. аз президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдор ҳастем ки мо сокинони кишварро бо ҷои кор таъмин менамояд ва бо маоши хуб таъмин ҳастем. масоҳати умумии замини корхонаи мазкур 3 гектарро ташкил дода, дар он мувофиқи лоиҳа бинои истеҳсолот бо муҷаҳҳазсозии дастгоҳу технологияи муосир, анбори нигоҳдорӣ бо ғунҷоиши 1032 тонна чигир, ҳуҷраҳои корию истироҳатӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон бунёд гардидааст. истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, тавлидоти мол бо риояи технологияи муосири саноатӣ ва як қатор тадбирҳои дигар аз рӯи ислоҳоти босуръати самарабахши иқтисодӣ идома дорад. ин аст ки соҳибкорон бо такя ба низоми шаффоф ва имконоти фарохи фаъолият номгӯй ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридотро зиёд менамоянд. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ ҳамчун дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар замони соҳиб истиқлолӣ ба рушду инкишофи тадриҷӣ ноил гардид. дар доираи татбиқи амалии барномаҳои давлатӣ ва ҷалби соҳибкорону саховатмандон бунёду мавриди истифодабарӣ қарор гирифтани садҳо иншооти нав бешак ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат намудааст. истиқлолияти давлатӣ барои кишвари мо дастоварди беназир ба шумор рафта, бо ба даст омаданаш ормонҳои чандин асраи миллати тоҷик амалӣ гардид. маҳз дар ин давра дар доираи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон симои тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар зебову назарабо ва сатҳу сифати зиндагии мардум ба маротиб беҳтар шуд. самараи истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъи вилояти Хатлон барало мушоҳида мегардад. дар ин ноҳия сол то сол иншооти наву замонавӣ сохта шуда барои кору фаъолият ва зиндагии мардум шароити созгор фароҳам оварда мешавад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ нақша чорабинӣ тартиб ёфта 211 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки аз он 8 тояш коргоҳу корхона мебошад. طبق اطلاع از شماره عمومی تا امروز 128 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته، در دیگر انشاءات کارهای ساختمانی با وسعت ادامه دارد. جهت تطبیق هدف صنعتی کنانی با سرعت کشور با جلب صاحبکاران و دیگر سرچشمه‌های مبلغ گذاری ساختمان 37 کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شده است.
که تا سال 2026 ساخته به استفاده داده می شوند. جهت تطبیق سالهای رشد صنعت در ناحیه، سال جاری 6 کارگاه صنعتی به نقشه گرفته شده، حالا 3 تای آن به استفاده داده شد. کارگاه کارخانه‌های صنعتی ما 5 کارخانه پخت تازه‌کنی موسمی است و کارگاه خرد داریم در ناحیه. کارکرد آرد، برنج، خب روغن، سال صابون. سال 2023 7 عدد کارخانه به استفاده دادیم. سال 2022 هم 6 عدد کارخانه با کارخانه‌های صنعتی به استفاده دادیم. این سال یک کارخانه قبول پخت قبول کنیم بگوی اسام‌الدین در عرفه انجامیابی است. حجم استحصال محصولات صنعتی ناحیه به 158 میلیون سومانی رسانیده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 30 میلیون سومانی یا خود 23% زیاد گفته می شود. حجم استحصال نان و محصولات نانی 1811 برنج 608 گوشت 2922 و گوشت ماهی 520 تانه را تشکیل داده است. گردش مال در تمام ساحه‌های سودا به 216 میلیون سومانی برابر گردیده نسبت به همین دوره سال 2023 16 میلیون سومانی زیاد است. برای برآوردن درها مشغولم، برای پیچکوهای خانگی مشغولم. کوشش میکنیم که هر یک سال 2 کارخانه اقلا بکنیم. نیتم بسیار عالی. در نتیجه تدبیراندیشی‌های حکومت ناحیه از اول سال تا این جانب در همه بخش‌های خواجگی ناحیه 652 جای نوی کاری تشکیل گردیده است. حالا مرکز ناحیه را بیناهای گوناگون خدمترسانی و استقامتی زیب و زینت می‌دهند که در آن سهم صاحبکاران و دیگر شخصان وطن دوست ارزنده معنیداد می‌شود. با سهم صاحبکاران، مرکزهای سودا و خدمترسانی، بیناهای بلند آشانه استقامتی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم ساخته شده است که این عامل بهر باز هم زیبا و نظرربا شدن مرکز ناحیه و فراهم آوردن شرایط کار و زندگی به ساکنان مساعدت می‌کند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه ساختمان بینای 5 آشانه استقامتی برای خدمتچیان دولتی که از 25 حجره عبارت میباشد به اتمام رسیده مورد بهره برداری قرار داده شد. همچنین در دایره سیاست بنیادکارانه راهبریت دولت و حکومت کشور ساختمان بینای 2 آشانه ناظرات انداز ناحیه، بینای 3 آشانه ریاست اگنتی سقراطی اجتماعی و نفقه و بینای قصر فرهنگ با سطح و صفت بلند ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت که هر یکی آن دارای شرایط و امکانات خوبی کار و خدمت رسانی می باشند. حالا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ساختمان بینای 5 آشانه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ادامه دارد. کارهای ساختمانی در آشیانه 4 بینا انجام یافته در آشیانه 5 دوام دارد. پس از انجام کارهای ساختمانی و مورد بهره برداری قرار گرفتن این بینا برای کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی و دیگر بخش و ساحه‌ها شرایط مساعد کاری فراهم آورده می شود. در دایره لایحه رشد انفراساختار محلی و لایحه بهتر نمودن سیستم آب تامین کنی در ناحیه عبدالرحمن جامی با جلب شریکان رشد تامین آب نوشاکی به ساکنان ناحیه آغاز گردیده است که تطبیق این لایحه برای بلند برداشتن معرفت استفاده آب نوشاکی و سطح معرفتناکی اهالی مساعدت می نماید. با مقصد در حالت خوب نگاه داشتن راههای ماشینگرد حدود ناحیه از طرف مسئولین پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. مسافه راههای ناحیه 227 کیلومتر را تشکیل داده، از آن 45 کیلومتر اهمیت جمهوریوی و 182 کیلومتر اهمیت محلی می باشند. در اساس مبلغ گذاری 41 کیلومتر راه اهمیت بین المللی و 38 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته از تعمیر جاری برآورده شدند. همچنین از حساب صاحبکاران راههای حدود 5 دهه با مسافه عمومی زیاده از 8 کیلومتر منفرش کرده شد. جهت تطبیق سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه عبدالرحمن جامی 64 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 7 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی، 3 مؤسسه تحصیلات ابتدایی، 1 لیسه و 6 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی فعالیت می نماید. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه 48682 نفر می باشند که از آنها زیاده از 23660 نفر دخترانند.
ҳамасола муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияро беш аз 1850 нафар хатм карда ба муассисаҳои миёна ва олии касбӣ дохил мешаванд. طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان و طبق نقشه حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی و نقشه چهاربینی شعبه معارف در سال تحصیلی 2023-2024 100 سیمخانه علاوگی به نقشه گرفته شده بود و تا امروز 58 سیمخانه در جشن‌ها مورد استفاده قرار داده شدند و در جشن‌های در پیش ایستاده شده مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی بیناهای علاوگی هستند که مورد استفاده قرار می‌دهیم. ҳоло аз ноҳия тибқи квотаи президентӣ 118 нафар донишҷӯён аз рӯи риштаҳои гуногуни соҳаҳои хоҷагии халқ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ таҳсил намуда истоданд, ки аз онҳо 59 нафарашонро духтарон дар бар мегиранд. барои таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои омӯзгорӣ тадбирҳои иловагӣ андешидашуда 61 нафар мутахассисони ҷавон аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва таҳсилоти миёнаи касбӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳия бо ҷои кор таъмин карда шуданд. иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳурӣ беҳтар гардида, дар соли таҳсили 2023-2024 33 нафар хонандагон ба дарёфти ҷойҳои ифтихории озмунҳои даври вилоятӣ ноил гардиданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон, ҷалби соҳибкорони ватанӣ ва шахсони саховатпеша, ҳоло дар назди 10 муассисаи таълимӣ сохтмону азнавсозии 51 бинои иловагии таълимӣ барои зиёда аз 2440 нафар ва дар назди 2 муассисаи дигар сохтмони 6 симхонаи таълимии касбомӯзӣ рафта истодааст. сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо маром татбиқ мешавад. табибони маркази саломатии ноҳия баҳри ҳифзи саломатии сокинон бо истифода аз шароиту имкониятҳои мавҷуда фаъолият намуда, бо ворид гардидани таҷҳизоти наву замонавӣ ва беҳтару хубтар шудани шароити корӣ ба зиёда аз 195 000 нафар аҳолӣ хизмати гуногуни тиббӣ мерасонанд. дар соҳаи тандурустии ноҳия 1220 нафар кормандон фаъолият менамоянд, ки аз онҳо 179 нафар духтур ва 606 нафар кормандони миёнаи тиб ва 435 нафари дигар кормандони тиб ҳастанд. аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҷҳизотҳои ба намуди рентгени рақамӣ, ултрасадои узвҳои даруна, ултрасадои майнаи сар оварда шудааст, ки беморон дигар саргардон намешавад, дар ҳамин ноҳия хизматрасонӣ карда мешавад. طبق برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ولایت خطلان برای سالهای 2021-2025 22 لایحه با مبلغ 14 میلیون و 415 هزار سومانی پیش بینی گردیده است که تطبیق آن در سطح ضروری به نظر می رسد. در ساختار کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه نیز متخصصان صاحب تجربه فعالیت داشته در سمت خدمت رسانی با صفت طبی به اهالی پیشروی‌ها خیلی زیادند. در ساحه تندرستی ناحیه بسیار پیشروی‌ها به دست آورده شد. از آن جمله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و لایحه خدمترسانی طبی در دهات 7 مرکز سلامتی دهاتی از نو تعمیر و از نوسازی کرده شده. با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تجهیزات‌های نوترین و زمانوی دسترس کرده شد. در سالهای صاحب استقلالی کشور عزیزمان با تشبث به واسطه فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساحه فرهنگ توجه خاصه ظاهر گردیده است که این نشانه ارج گذاشتن به تاریخ و فرهنگ کهن ملت تاجیک است. بهر رشد این ساحه مهم هستی ملت در ناحیه عبدالرحمن جامی 33 مؤسسه فرهنگی از جمله 4 خانه فرهنگی، 8 کلوب، 1 کتابخانه مرکزی، 1 کتابخانه بچگانه، 1 کتابخانه شهری، 12 کتابخانه دهاتی، 1 باغ فرهنگی فراغتی و 1 مکتب صنعتی بچگانه فعالیت می‌نماید. باغ فرهنگی فراغتی ناحیه که به طور معاصر ساخته به استفاده داده شد، مکانی دوست داشته ساکنان مهمانان آن به شمار می رود، زیرا طبق لایحه همه عنصرهای معماری ملی و زمانوی در این باغ به مشاهده می رسد. هزاران سال
اندر گرد نامش چرخ خواهند زد. استادان ساحه فرهنگ در سمت تربیت نمودن هنرمندان کسبی از میان جوانان و نورسان همیشه سعی و کوشش می نمایند. نتیجه همین است که شاگردانشان در آزمون‌های سطح جمهوریوی فعالانه شرکت می ورزند. با شکرگزاری از فضای صلح و آسایشتگی کشور، ساکنان وطندوست ناحیه عبدالرحمن جامی در پرتو سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهر سزاوار جشن گرفتن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیده، جهت باز هم آباد و زیبا گردانیدن مرکز ناحیه و جماعت‌های دهات آن کمر همت می شود. جمعیت ما در 20 کلی کلان فقط پرورش ماهی مولی میکنند. در باقی مانده وی ماهی برای تیار کردن برای ماهی مولی، مثلا بعد ماهی مولی را گرفتن ما اون ماهی را تیار کردگی تیار داریم. همش از چی کارخانه خودمان هست. کارخانه ما هر روز نکم 1 تن فقط به ناحیه عبدالرحمن جامی، شهر باختر، شهر دوشنبه هر روز ما به مردم با نرخ 45 سومون ما همینجا مردم را تامین میکنیم. برده رساندن همش حسابی کارخانه است. جمعیت سهامی کشاده پرورشگاه ماهی خصوصات ناحیه عبدالرحمن جامی با ماشین‌های مخصوص محصولات را به بازار میبرد. باید تذکر داد که در ساحه ماهی پروری یکی از سمت‌های اساسی فعالیت استحصال تکراری ماهیچه‌ها به حساب می‌رود. خواجگی در حوض‌های خود کرمین ماهی را پرورش نموده، بعداً نگاه و بین آن را در حوض‌های دیگری خواجگی به راه می‌ماند. عین زمان در کل حوض‌های این جمعیت کرمین ماهی‌های گوناگون از قبیل زغور ماهی، امور سفید، پیشونه پهمی سفید پرورش یافته ایستادند که نشونمای آنها خوب میباشد. یعنی مسئولین برای افزایش استحصالات و به این واسطه جلب نمودن ساکنان به کار دائمی پیوسته کوشش به خرج می‌دهند. به اطلاع رهبریت در حوض و کل‌های جمعیت 4 نمود ماهی پرورش می‌یابد. این ماهی که ما در اینجا پرورش می‌کنیم این ماهی‌های گرمی دوستدار است. از اون چی زغور ماهی، سزن، اموری سفید، پیشونی پهمی سفید، ما در اینجا 4 نمود ماهی را پرورش میکنیم. در جمعیت ما 60 نفر کارگر است. از اون جمله 40 نفر این کارگر فقط برای استحصال ماهی کار میکنند. ماندگیش خیلی شفیار و اون کارگرایی که مثلا دیگه کارا را میبرند. در زمان صاحب استقلالی توجه و دستگیری‌های دولت و حکومت جهت رشد این ساحه کم خرج و سردرآمد زیاد است. محض همین عامل باعث رشد ساحه ماهی پروری در ناحیه عبدالرحمن جامی گردیده است. قبول برنامه رشد ساحه ماهی پروری به خواجگیداران و صاحب کارانی که میل به ساحه ماهی پروری دارند امکانیت خوب فراهم آورد. آنها از امتیازهای فراهم نموده حکومت جمهوری به ساحه مذکور و دستگیری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هوسمند شده جهت وسیع نمودن میدان خواجگی‌های ماهی پروری تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. از این امتیازها پرورشگاه ماهی خصوصات ناحیه عبدالرحمن جامی نیز بهره‌ور گردیده است. با دستگیری محترم جناب ولی با ما 400 گکتار زمین جدا کردن برای کاریدن مثال یونچقه، گندم، جواری مکه. خیلی در حاضر 180-190 گکتار شو کار کردیم. اگر که مثال استحصال حاضر 1120 تن باشه در آینده ما 30-40% دیگه زیاد میکنیم. کارخانه قدرت دارد که همین چقدری باشد استحصالات زیاد کنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی جهت رشد دیگر سمت‌های ساحه کشاورزی نیز توجه ظاهر کرده می شود. همین است که حجم استحصال محصولات کشاورزی در 9 ماه سال 2024 به 1 میلیارد و 126 میلیون سومانی رسانیده شد. موافق معلومات آماری این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 12.6 میلیون سومانی یا 12.7% افزایش یافته است. ناحیه عبدالرحمن جامی یکی از ناحیه‌های اگراری جمهوری به حساب رفته. ساحه اساسیش ساحه کشاورزی به حساب میاد که کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی در سال 2024 با یک قطار پیشروی‌ها نویل گردند که از جمله در ساحه غله‌کاری هم پیشروی‌ها هستند، در ساحه پخته‌کاری. این سال چون که به همه معلوم است از حساب نامساعد آمدن آب و هوا کمی هم باشد تاثیر بد رساند به ساحه کشاورزی. با همین نگاه نکرده کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی کوشش به خرج می‌دهند تا آخران حاصلی که در زمین هست به تلف جمع‌آوری نمایند.
кишоварзони ноҳия дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар майдони 20945 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла дар майдони 8169 гектар кишти ғалладонагӣ ва лобиёгиҳо бо ҷуворимака, аз он 6617 гектар гандум, 529 гектар ҷав, 445 гектар макаи дон, 277 гектар лубиёгӣ ва дар майдони 1523 гектар сабзавот, 8269 гектар зироати техникӣ, аз он 8040 гектар пахта, 334 гектар полезӣ, 702 гектар картошка ва 1948 гектар зироат барои хӯроки чорво гузаронидаанд. дар ноҳия ҷамъоварӣ пахта идома дошта. То имрӯз хоҷагидорон зиёда аз 4465 тонна пахтаро ба корхонаҳои саноатии ноҳия супориданд. айсои ноусоид омадани обу ҳаво мо баъди чимиши дуюм ба хоҷагидорон тавсия додем ки барг